Posni beli rižoto sastojci za posni beli rižoto, 200 g dagnji, 50 g lignji, 200 g pirinča, 1 dl belog vina, 1-2 kuvane šargarepe, 1-2 veze naseckanog peršuna, hladno ceđeno maslinovo ulje, 1-2 limuna, so. Posni beli rižoto se priprema na sledeći način: morske plodove iseći na komadiće i prodinstati na malo zagrejanog ulja dok ne omekšaju. Dodati prethodno skuvan pirinač, posoliti po ukusu, uliti vino, umešati sitno naseckanu kuvanu šargarepu, naseckane listove peršuna i uz povremeno mešanje ili trešenje posude, kuvati 3-5 minuta. Skloniti sa grejne ploče i poslužiti uz kriške limuna. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.